Mema obibia kwaba ediba emergency Ghana TV eso ebusia mo be kai story amede ebreo efa papa bi ode na sem ebedan MFK ewo Lawson TV na asem ne se ono oboankola ema se talent bi se ba ne se football talent bi ewo mu otime boa ema odaye so anase dia wodi si weni so se opese oye no ebe mu ewo football mu emfa ema na asemwe ebepie mu ewa ha se na papa bi pese ode nkola no ekwa amonone ema papa yi etuetu eskebi ede maano na sisi ano na papa no enye na adwensi anase bebi a papa no ede nkola no koye no na enya amonone papa no ede omo konkran ena papa no adada na ma odi asem no ebepie mu ewo Lawson se yemmoa no na papa no entua ntika papa no agi efi ne nchen ba Eric ede ne story no eba ha se no so yenso yantena so ema yenso yetu anamo eni ntini yensem mani yenkonyenkohwe video no emra na sisi an yenhwe update kwa aba ewo bra Eric story we mu enti yensem mani yenkohwe video no emra sisi ahye no so se obe subscribe na wa like na odo comment nso aba comment section na asi yenkohwe video no akohwe yechi ye wa ha ena yenua ba ma bia ye friend no Eric Brother Eric edini case eba bedaye say Dr. Bia your friend Dr. Bismarck wono any Dr. Penia wada top care hospital ano ewo Kumasi ha na one no ekodi edwa wo mu di ye no na eye football ho enkomo ya wade ne mofre bi ekwa amanone akobo ball ho sikatua ne adeade na sa case no na ba bedi minsam be se afi 1 year off air na sika ne 110,000 Ghana cedis 1.1 billion we aye cash egakudi l'argent na sa sika ne bomodi eji mu fa kese na ewo off air na so ye hwetwetwetwe a na eya ye se metua mintua 40,000 ya na aka no eme betena fidie so be ka asem na isi video na ye ready afato so na yenka kaye ho na yemfa sa case no ho update emfa emra nyame ya adom yenya update bia ese ye ne mu nyina eche because Lawson Afisem get result yes ye de odu case ba yenka asem no hwetewete slam na yen sori nko na mom dia tete won ye behwe ne apenepuma sibre na ye de amamo ayisi we mafia bisa no video ni nya ready a me ba cho mebre ne ko na me nkomanim na me fa me cases no ento aso e wo hodom ti abusua de akwasie nyina ne se ye jai case no ede ma Ghana Police Service ay Kumasi Central ene ye de case no ekoye na posifo so eto nsa ede Fred Dr. Bismarck na o de osie yo if you see video na you ready enchekura hey no 2025 producers any technicians will chrome Lawson technicians any producers mu jina mo na so 2026 mo de ewura mu ha ya kwaye nim mate aka na ye ready mate ye betwen mo abusia ntimi pa chaw de akwasie ne se Dr. Bismarck ekopie mo ewo police station no metua mintua ne ade wo maka asem ni nyina awie kama ya waje atum se sika no 40,000 Ghana cedis na aka no obetua ni nyina na ye ma no bosome miensa Yaman 3 months or the sikani nyina ebema brother Eric na wono so ede akoto baby a eda echira sembia no yebesan ato so ede afri wonti ebusia mi do bibia sese ojibre ma yekohwe video no eba ye se na papa no ede ne story eba ha se no ye da twede amponyankopon ase se sisia no yetimi enya solution to the problem na sisia no siketua ne de papa no agi atmu se sisia no obetu esika no amabla Eric na kabla Eric etimi ayede etimi enya ni fa ahude because sika we die anu edin wetimi agi sika we ni etimi adada obi se wo de nkola ono a ebu nkola no amadati omwetimi esi baby papa ne wetimi adada papa wetimi agi sika ewo ne nchen ama sisi anu ne nsa etimi esi fom enti sisi ade se wagi atumu se obetu esika ne dia na ye da nyame ase se papa no agi atumu se obetu esika no eni nti bibia be free story we mo abebia ne busia ye de ebeba be somo se no so be subscribe na wa like na do comment nso aba comment section ase edi ameje so ani catch mami esi enesi ne busia ye be sanso edi nhyiemu e wa ha bi maka